ngangele ngunga ibudidi yamebudila na mbanza matadi bitu bantu kisika kutakanaka bimvuka mingi ya bantweni ayayi bakebokidilaka na ndinga luputu la coalition des jeunes leaders du Congo central bavwandaka na réunion kilumbu ya zole mardi 22 septembre kibakula bakifualansa samu babula masolo bazaba wapi mutindu balendaka soutenir dialogue na Congo central babetuba yavwanda mambo ya pasi yavwanda mambo ya kiesi atakutu na inzo ya makwela kento namba akala bameka bebana bake wizana bafweti wizana mikanti na Congo central zimvita mizonza ngwiza ni katu nini yango esila kate kibakula badingala nini yango esila kate samu ya manisa beto kwenda na dialogue beto solula yau ba stricture ya ba jeune leader nyonso bakutakana kisika mosi bavwandaka representer na ba leader ya bao bimvuka vwandaka mingi bimvuka lokola Sarmasi mutindu kabenga kumonina ya bao nyonso soutient le dialogue au Congo central. Sarmasi divwandaka les deux jumeaux japonais du nord soutient le dialogue les deux jumeaux japonais du nord pe bavwandaka na leader ya bao Tiram Demo voata kumvoata bavwandaka coordination provinciale des artistes et rappeurs AREM en sigle bavwandaka association des musiciens chrétiens AMCC baope batubaka oui samu na masolo kinzonzi dialogue na Congo central les staff Mazeya yai yaba mécanicien staff Bercy gouvernement G7 groupe d'appui Makukumatatu les américains de Kinkanda les réveils des jeunes du Congo les léopards de la SAP Cour des Grands, Mbunda Bangala, coalition ya ba jeune leader nyonso bavwandaka mingi na staff Bercy groupe Makukumatatu bau mingi bavwandaka kisika mosi samuna kubongisa masolo yikifaso ya kukwendila kusoutenir dialogue yayi fweti salama kaka na Congo centrali samuna kumanisa mambo nyonso mutindu baketubilaka o mambo mamonto ranjwa maranjwa réunion yango yadi atuswaka na lutwadusu ya Mbuta le Blanc Congo Fumutoto yala kayala zodi bantu pe bame annonce na ngonda ke na kwiza le 3 octobre nkindi ya nene bake sadisa kuna leader ya chaque groupe ke baka ndinga samu na kutuba yina batweni yake na kubanza samu na province ya Congo central yina batweni yake na kuzola samu na province ya Congo central pena tuka yani mosi Mbuta le Blanc Congo Fumutoto yala kayala udisa kangunga savete vana na kimia yabe memonina ba association nyonso yina ke lundaka mankangu ya ba 1000 personnes ba 500 personnes ba 300 personnes ba 200 personnes bakena beto awa donc yake association v o Makukumatatu non na Makukumatatu ke na kati mais toute l'association bake awa de tume sangana samu betiki na besoin ya ko soutenir dialogue ya beto ya Congo central ba association nyonso bake na besoin ya ko soutenir pour ni membre ke manisa fe ni membre ke manisa ka fe même keto na bakala na keto bamenwana bake wizanaka bamenwana bubu mbazo bamenwana bake wizana ya ubeto ba leader d'opinion ina ke kambaka ba association mingi ya betiki na souci dialogue betiki na manima dialogue ya kwenda na ntwala pour province beti zone fait ba désordre devant na kate ya province or province kakena désordre ve province ko na ntwala yau beto tina lomba na bambuta nyonso na ba jeune nyonso betu nyonso betu soutenir dialogue idée yai chef l'état bakaka samuna kutubla bata Congo central kimia vwana na kata Congo central idée ya dialogue yau betu nyonso betu men lamuka tous les jeunes bambuta betina soutenir dialogue betina mona abetu kele ba leader d'opinion yakika ba représentant ya ba leader ba yena betina mona awa ba undeke kanga kangu ya Congo central les 3 ya oke vwana événement benke mona même 5000 personnes 4000 personnes ba ke kuisa sana ko soutenir dialogue ya betina lomba na bambuta nyonso betu vanda ini Congo central yake bwala kinjonji
de betu zona kinjonji ina bambuta bikila betu na bansetre yawe ya continuer kinjonji ya bengi na mona betike awa na kati ya sep Congo betume sangana betume bokidisa ba leader kuti zona kuiza na batu mingi me betume tubula bawu yake kaka flash ya betume pesa mais les trois places on mona tous les leaders ça veut nous ça ba yake kaka fait les blancs Congo fumutoto mais yake tous les leaders ke baka parole na les trois bengi mona plein que salama les trois et en façon sangolo awa déjà ben mona betike mingi déjà ça na ko soutenir dialogue de betume betu bokisaka ba représentant mais kuiza samu flash benozaba population metelama samuna dialogue yamewakana na kingolo beto na Santé Radio Télévision qui soit dit ah oui ko ah oui